yang yaw kap nga coach mehkot kiyang ketin koaros. Hallelujah, Jesus. Kasale yang tuwena limgang diyang they will not wedge me Lel coach pakong kichay Amen. Kalanganan coach. Ikaw sa mga yuk na may isang kapranwach, may isang kapay, may isang bobol. Kisya metpay. Kisya yang kapay kisabol man coach masan. Niya siya purta siya o yang kapkap ngayi. Kalangan kiyang coach melelewe maut. O ipil melukay kamoy. Ang naisabol mamasan, mapangkabulupul. Ang kisya na may isang watch. Kalanganan coach. Oy mengchan eu panacho kapung kiyang coach songkan koaros mona chapan taula nan tamang ng sarawipan kawait ng kaya kalanganan kamuyo main sam sa kapung maromi ikapung kiyang kamuyo kalangan kiyang kamuy maut koaros o Lord mepil tautar mepil tuni so chalipil sang yawasa ikapung kiyang kamuyar mong yung meona pataro Lord Jesus puen mao makona pataro Lord tanala sa pulmamunasan Pwede isapol mo masan, may pung, may melel. May isaw koaros makampachin masan, makampachin chachok, tapos yung kachin kapayata, sapol mo masan. Sa kapyung kiyang kamu melel ewe mong yung, o sa paki yung sapol mo ngayon sarawi men, kawait men kalwa. So chalipilpil tayo sa pangkasaya, iwuya cha tipsaon cha tatako, Lord. May una patar, mo may nang yang, pwede ka kapulway sapol mo masan, ang riyay kan karusya. Medan na sa kanayo pa na ni may isang watch. Ikapyung kiyang kong medalar more o may isang kong kachin litas na isang kang koaros masabang niya. Mepkat koaros sa uyaki yung numaramin at kaun at isang kamor Jesus Christ. Amen. Kalanganin kong may isang o ipilmen uyachay welcome ang karusya o irail kan mepil
papan mepilpan tauta, jali pilpilain sauta, te yawasa kom koch ya, coach men kochin deliver, message wat nan ewe palwa. Tame imen tiyanki, mawa imen uyacha ay kapasa, sakaratang kapasa, ang kamui, mesocho wewe ki isngoy, ye ngoy me Lenolin Celestine, i Santiago, niya isay popoto, mechi Celestine la pui popoter. Kalangan ng coach pui popot, i diar ay pot. Amen. I ngoy, iputi kairta ng Catholic Church. Tenan momot Sohn Christ the King wane. Kokotolan niya isang paring sa klimaw, yapil. Pakpaketa putsaka man mga tar ni Celestine. May way kalin kininta. First love. Kalangan kiyang coach Melen maurong putsak manat. Ap niya ipot kita niya isang paring sa klimaw, putsak manat so siya sa isma coach. Uya pateling te uya mehkot siya na maur pweki ay pot may pilata may pakapaka melam ilama me sa paneo pano pakpakeya ikame na me pakpakeya apo masak nan maray ni chami mau kenan rochoroch niya ikokota ng Catholic kinyang puinin papa ko tapuk sarawi puinin no blend mobile team apsoche support sang renay pot pweki escho kamelele tes choma ko pasang karasaras uya ko me mehkot likam. Atame imang katete ni may isang watch me coach man makchapapa. Tame uya nan wikach poni kamera me riachay chaki yo yang achay srapen chay kanre. Kaskasale yang kichay te kongkong kichay tuan kapakap. Atame imang katete yang komunyo ngoy ni may isang watch me coach man achay mamaur. O ein sa koaros me ay tapikan ran watch epan yang acha puinin ang tapikan kapakap kan na chake pil teacher ter yay sarapen chay kan nan matu isu walu makan Peki Rapahki Letelet or yatami men katete me lel ran watch tan may sa klimaw kalangan ng coach ipan celebrate ay 25 years of marriage kalangan kiyang coach I thought was a kamiya 25 years on May 15. Kalangan kiyang coach ibanana pil. Kung sa mga saraw kamaray ni kanya renana ko sa iya pa ipot ng pilkak chamchaman. May uyaran ko sampan. Ikapin kiyang coach elel sa nga naisaw yo me. Achmore se Puwacha miya recruit sang away. Kasanting coach kung kalangan ng kasanting coach. Kolong ala pweki per yang pweinapper, tatul pweinapper. Ay po taperan kita o men yang nan 2005. Yan pilpungki, pweki abang kotor yata moni, ikamelele me pilpang yata raw numay class, pompe. Iban uyas repin mano, pula-pul kopo take waray stosa. Apsang yung may kasampal ka po sa socha sa me pekaran coach at chapwa saksech. Coach malpesang ay pot ng dame anlar me peraniki ola ma meksin box kis me ban mimilale o watong pon sa puyo me ikalep at angalep. Po coach man muya sa po ma tatok temen tatong kiyamaur. O coach pil koronga even though is chonon ay relationship ta so cho ay ewang coach mawutan tuwaran which may kapengki up ikin kapakap kiyang coach po lang sangan popot may chungalan ki 11 years of my marriage ikotiru sang koras makakak name it makakak asta na ng popot makuha man mayang kilikilang so cho di pilipilita makakotiru na ng popot akamay kamakam Tapil, luwak na men po ang peikuninta. Oy, pakapakayi makarapan ay luwangki. May ko sa karos, koli yaman kakoturunan ng popot. Ori may menintang, kay pot pil utan, yaw kumen kasalya karos. Isyo masangki, kakatete,
Peki mo na ikota po online te ay pan po live ipakitaren yang ya permission po yan kak share storage. Po kami lalame out there was actually pilipil kamiya yang ko through process and more imakara yang ko siya may taong po yan kak yang kasaya. Ay po tiyaw kipil men kasala sang karasaras. Eleleu sangan irail may pangrong chang ilan sa aba i-shake. Te irail wanay utan. Tuwa siya isola menanting sensuat. Isola kak hantel te isola kak one ay laman wanay main kasay pon the wanay main apaliyay pon as sangan pleasure koaros te sang koaros me kakak sawasak yang pon as chukak waktala I mehkot melen coach kalib me pang waktala mauran ang pon or makatuya me 11 years kapit still praying the match kapit lele kapchan chabayo the bilapchan last week, the 1 year ago, the name it. Imenintanguk me coach, such a me coach la pasanga cha coach. Coach na yo, ran which pit cocolaja. Maka kuyayo, a kak still the caught up today. Open me pit coach and me cocotokan. A man year or a coronga yuk sangachaniam chapin pucky. Or I may men start kiyoya. Niyan sa me coach malipetong Ponaway, panyantul po inaper. Nan 2005. 1 year sa separate. Kalangan kiyang coach. Pareho sa kopasang. Ay both mimi Ponaway, ngay mimi pompi. Ang sa wawutani, iyay closer to God. Ikin watawat naman isang kapakap kumauran ay both. Wani nene, ang sa way matmatawa may kang pwede po kilaman, ipilengki, o ipilkang at taloyang yusang. Ap coach mangi, yamu mana process na nang sawo. Coach, waka ipon mawi, pwede abantatongki. Or yan sa may koto after 1 year, utani kun patang kapakap, telefona pepil sang suwachay pil, mucha kiti ay kapakap. Wanay men kasayang wanay laloy kiyopil pakapakatar. After ko sampal ko after 1 year ni ay kotore leya sambar silu. I kotore nan 2006 amoy tange kraisamo. Kalangan ng coach after 11 years na murwin para sa kew iol manage may pot amoy tang kraisamo. Ni ay lalatoy na ni pilperenta teach koros pilpeptize la o iya chapia tapos ang melel o lalapwachang tamak coach pekar kiponach mo. Ori kalangan kiyang coach po socio accident socio sa pungalayo na ng coach plan. Kichay laramas kakuyata sa ngan plan ter. Kupuran coach kalip tanpo ita. Ori inanani may chiyang kikiyo pilmang katete one kasampalan kapakap the one manamanin powerful in kapakap. Kilang kapakap ikarasayang niya istayla kan more for nan more baba coach 14 tells pare sa payo itiarata magkapakap es utan communication tag angam closer to ko tapan lel sa nga sauyo makasolar matawa me coach to tuwe cha kaskasay yay papa coach yay ngoy isolar pilkininta coach kinta ipa pam sa wasaya utan more tena child papa sampa Pak chocho ipilkinintang coach. Iba ay papan sampa insensuat pa takam kak sawasakin niya. Pwei mangi o ime kuprota bay papa wan walyantiyo uya papa pon sampawach. Ori tami ka sampal ki pwei kung karasayang mauran kapakapang ko coach tuwa cha popot. Ay saw yo macha nan pungan ko ang po so chaban tok pa na ng makasay. Niyang machap tama ew pa na kakilang mau kita man niyang mas spend tama time ko man wewe kilaman niyang makokoway mapilang po pansin tatiyo ko tama ko sa tama ang pot pilpanaluya ila ko sayan mehkot sapong na social ni Pilipin sangan mokit koros ma ang pot panuya ko waliyaman ta ko laman kaya asa tama ang pot mau ipristo chowak sang ang papa coach. Ang closer tan sa makakaranila coach. Sa pal makakakrunga sangita kupuranan eweuran.
tami men mahsanihong nguk. Kapilpan dito kre tami ka kuyaran wach. Ngay saraw sa wasaya. Imo mana chapan kin acha ewang kapakapan ko chay sa koaros magchako closer with God. Chapan no more God. Niya chapan watwatak na isa pul mamasa. Arutani na ni kapung kiyang coach pagkala makapan kilang nan lugay sa kwaluwel tanaw tang chay nan batan kapakap. Chay te tokedihsang. Magkapakapan mo yana every moment of your life. Then we are lifestyle in niya. And niyang pre-out kan mainsan pre-tin kapag nga kamarong. As nga kriyaw makanunya isaw koros kan kin kap nga kakot song kan koros tami uyang na namore. So chali pipilwasa kan niya so kilele tuwasa nam kapakap. Ap kan kapakap ang kos tuwe cham ya kaskasayang kan pakapam mautan koran. Pabuksaraw masani me koran sang am dikokan. Kalanganin coach. Inananipil kapung kumelel tame imay manchiyangki o wiya pweki. Makapangwatak na naralab may ikosayata ni Chapo matu isu walu. Tanakan Peki kampanale. Kan Rapahki kampan diar. Kan Letelet champan ritidahng kwenta koaros. Eschonta mga manchanta koaros mepan Peki rapanale. Koaros merapan Rapahki rapan diar. O koaros mepan Letelet epan ritidahng irail. Langay sa magkukutumon coach pag ang kapakap ko Peki ko Rapahki ya kupuranan masanin coach. Masan watch epan patitinan ang mo o makapatong i makaritanan Sohn isak limaw isu. Wasa makaman pilwata ka masani. Makumay kung padahkihong ya o ay patangkan kung padahkihong kumay. Or kumay pan pag mehkot makumay lanane pan pweiong kumay. Kalangan ng coach makapan padahkihong coach o padahkihong na napatak tapatak pokach pan kotre mo uyuya mauran ran korosi sa pulmamasan coach mahsanihong makapan Peki kapanale. Song koros pang pweiong. Ikalangan ng kiyang coach melel pilnan at siya lang sa mag-child bill, lockdown, then ay sa watch, ay sa Mary, ay sa repaint, Sister Chucky Pilmina na lesson in prayer. 2 weeks ago, last month, we kriyaw sa malara na pray. Uyaran yung utani perang kiyang coach ay maur, pweki, ikimpirta siya klok silu, ay baut ko kola istolak ang kakmayr. Tuwa siya ikin mau kichaw ya watawat ya kapakapo ipurutawa sarane. Niya ipilwiya lel klakwana tuwa siya ya lai routine me ay saw na play ko sang o kap nga coach. Sang klakwana ko lai kinut kap nga coach. Niya ya kap nga coach ne ka sang ya pas ngay uya para kiya ay kapeng sang kano ngay tutular ko to pilmo mo tuya meditate tama ko puran coach ang ay maurano. Leyai alana ko ito. May isang yo club tuwaw ay saw. Ira ko ito pasarya men mga inta. Kiyang masiryan. Ngay bang yata ko na soup. Ibang yata yung recipe me pin. Pwede imang cook. Ibang yayang ko na soup. Yap kiyang selito la pa o ay saw me kang ka last may klang ime utani man katete yang nguk menan Saila kun maurwach nang Kolose pa yung riyaw tana kumain padahkihong ang may kapakap o kumain masmasan. Kumain padahkihong ang may kapakap o masmasan. Eschamicha niya may padahkihong kapakap. Ap kumailen pil masmasan. Ta kumailen alert, kumailen utan. Wrong wasa. Pweki tama coach mamasani ime ipan kasayang klokas. Niya isaw may uya supo ya reaching iso. Ilas may klang lana kangkang serial. Niya i-reach nga iso, ipreparan kakalap ko la reach nga iso. Iban alap kichor, po iban pilatong nan supo. Niya i-reach yung, tuwa siya irong mong ilan mokor, sabyo sang-sang tana work. Isyo ka prelo nga iso. Tuwa siya ilel siya wasay reach nga lao. Ngoy, klang lang, daw much.
pau mo chau tilan tamo. Ai iklang la le ya lian tam mom, ai tatakot mom. Kich koros tau. And that mom in tatakot mom. Ai so me iklang lang seryo pau mo chau. Utani barok. Ipo kata changaki tilan na wasang kapakap. Wasa me kin buya kapakap ang coach kapakap ngai. Iwati lang mo ngay pakiran coach and melaw. And melaw. Ikilay masan koros. Magkaskas yatuan maula. Lipalipkan lipalwara sa chay mau klar. Sangan promise koros me coach masani. Imay kilay mang. Pwede po irichingati nan. Wawa na iso me tuwecha wani mo anan chinsawawa. Kapatulong sinbaw po sinbaw me pichikichip. Ari irichingala. Imay kayong kapang kiyang coach pa insaw me. Iwuya kapakap. Ngoyang ya kakol makinta forgiveness. Iwuya puya kia play. Ngoyang ya kapakap ya kakol. Pau mo chow tito chay po katato ma pau mo chow tito ma. Ang saw me iwuya kakol. So ya kapakap lan masay iwuya karakarikintan coach and melaw po. Isyo manuala ni mauni. Ikamela na may ilingo pan wiyaw nani mo. Esyo pan kawela. Esyo pilipang kare yung Sohn kan koros may patpatok ikamelele may utan ayan sa tontol mo. Ikamelele may pan leyent po sa riyo ayan sa wapang maula. Utan nanay sa may chepel po ime kareta puksaraw masan ikan batang kapakap ko masmasan. Po chepel coach masani may pan renew your mind. Ako mapukakakan karta mong yung. Nanay sa ime tuwecha imatawa ice, yang kiyang ice. Isang ko makoko talali. Te, yan siya nga kila ni mo ni po. Apo may ko yung kaping yang coach, pwede utani review. Chepen, itatang ki power, itatang ka masa ng coach ni Sises sa masa niyang picture, chepen ko lang mo rin. Iyan sa way, claim ang chepen ang coach lang mo rin. So siya pung wasaw. So siya pung ang kikiyang niya kasayin taut. Pwede ngay sa palman coach, ran may tang cry sa imo, yan ki authority. Iyan nga, Sohn kan koros. Ma-coach man na, child coach, ma-coachin, nalang sampa ko sa koros, ang ngay princess. Kowa wala man ka prince. Kichay koros, kichay soso, kikapay. Sohn koros, mesapon man coach a child. Kichay rule, kichay wiya kakang, ichak child mi pang coach. Apa isa ma-coach mo itong child pag child and enter in his kingdom. Child wiyala sa rupokpong kay may isa palmak, chailan ko pungunsak. Malamanuisak, chailan ko wala mekan koros, si roti mekan koros. Pag coach pain masani, tama kalapata sampay, ime pan lapatanan lang. Tama ka irati, ime pilipan irati. Or isang pukan i-claim po na naisaryo mo. Ang isang mo ikon po, tamtamur po pichan mga iko, usa ka sa karamima. Tamtamur pichan mga iyo. Utani, ang sa uchay kol seryo koti, pon pukya utan, kapyung kiyang coach. Isyo taut me kang kamaw yala. Apo isocha matawa me right that second. Po isocha kapakapray-ray uya. Apo ki coach mangi the desire of your heart. Mautang ka likiyang iyo ka kamelala ka socha pekasal ka ma-coach kaya iyang coach. I-coach in mekan koros. Or may pinmanutan, kakilaka ka komunyong ngoy. May achang hiling. Te achang maula. Kitsa kapopo, kitsa Sohn koros. Socha chepel sochoan ku pung yo. En katrapa ang popot. Chepel sochan ku pung yo ang katrapa ng pang kakao. Chepel sochan ku pung yo ang katrapa. Maurinan ng panaynay. Te socha lipilipil tama ka wikong kilar te tama ka uya kapakap ki. Chepel sochoa. So apo. Tama ka chay irati ime paniraiti. Kailan sang yo may man kachaman kinuk. Magchate fight for victory. Apchan fight from victory. Na wewe ka magchate uya pepe pagchan kak poeti. Kichap uya pwede kichap poeti ya pwede isme poeti yoro mi recha. Icha chayangi. Lang ibilbang karasaras kicha ma. Ngay, naisari ko lang peyong asin si ice sinsari. Ikare yo. Utan niya pang kokola, utan na pang pere-peren. Pues sa kanayar, hasap kokola. Pues kare yar, utan na pala, umepan.
Bakchas can pilipil serikan. Ari ime melintayang uk makete. Peki pakan pweti. Akan alia cha enga ke yang acha uya pepeko we ap ko sama ke pweti ya. Kalanganan ko china ni kapung ki tama ko chu uya na namu mauro ai mau. Sangkan koros sangkat koros ko saya peki mangkatete yang komi o ngai. Mecepel so chapung. O ime berkata yang komi o ngai me kapakap. Mana-manan kapakap utan sangkat koros meden. Makom men klang ya mana-manan kapakapan tatok na namor kana ani chakan chapta practice. Kapakap ki sang chuk. Kapakap ki cholipilipil. Chapta buya sangkat na namor. Kampang klang po coach pan kasale yang sang melaut. Makapan lalapwach ni mehkot chuk coach pan ki yang mehkot melaut. Last ipilpan katete cha ni imuna preilo. Ang sang metwe cha po unemployment tapang saukat. Ikapung kiyang coach po pilbuya challenging ng person. Metwe cha ka nananti kas choklang. Ka asam miya mo ni koko tap ka sai klang ka masam ka kam kamelele. Ka waiting for it, ka so ka na nga maaw-yawi. Lang ay sa may pilbuya kapakap ki unemployment, di may intak yung ni Chapo. Ka naanay siya kan kapakap ki yung coach o asa ta kapang kapakap ki. May tao ngay saraw yan diit kanuk. Ay sa may kapakap ki unemployment, song, na unemployment pues, ima pan siya pong kotorem kan kapakap ki pain ama. Poko mekanan ima kapan matawa. Ap tami ka sampal ko niya iya kapakap ko chap masani utan nanay kapakap ay klan Sises masani me sipkan panasarong atangile. Ay sami iya kapakap tuwecha ekotong yang miya pake makatupak kokolamay. Sohn ay sa ocha utani sang kiyang ko chen makong ya Peki Ropropang siya pingay. Isyo matawa irail kan sampapon an kikapal. Iyan sa siya may kapakap kiyang coach Peki niyay kaprela ng pilipay riyaw payo. Tana Kumwail po na sa inang mawan meche kan kahit na may inang siya. Ari kapakap kiyang coach ang sa Peki. So siya ni pilipil wasa en kakatarala. Mapidew lo po ng rice ren irail kan may anahne ikapyung kiyang. Puyasa may iko chan wasa koaros o nilima marayra yaka kangala sa chan pilipil wasa makapay banded arutani kalangan kiyang coach song kan koaros nan lockdown watch niya ipilbuya kapakap ni muna prelo po iman mamasan piliyang open po yan pilchapet ato kapanga coach iuya kapakap po kaya ikilang may update ko la ni mun May niya iuya kapakap ki Sang yo makotong niya, matang siya kotong niya. Samta nalang, chon lang kan, rawya pera-peran, raparty, rang koaros. Wagita? Fuksa raw masani makampan kila nan lu kay saklamawi suway sak. Tana ituan me panwiyaw nalang. Rapan pera-peran kita kalula o walya kapalan, metipanaman. Rang koaros pon life choker, asa. Tapi secali pilipil wasakan me sampa pon rep potong mong coach. Kicay kan me pil tautlanan maur watch kicay protong coach. Irail kan me pil sasa coach manage ro protong coach, diporyang coach. Ari iyo me prong kacaman kiniya tami kopureyong inta ikamelele menan James sa masani me song mo koros se sangremi. So che sang suwa to isu kamelele me coronavirus kuprami. Puyasa me enemy yo utingin chepet. Ap ibil kopureyong cha nan charmaya me ima mangi kasantin kapayota kay ten ko wiki chayla. Ap so kuprochan poida. Ori ime imang watong kicharan wacho pil puyaki ay kaping o pil katete yang kichan melen me coach manager mamaur. O socha eu sang se socha en chepela pung
en kisang u authority iko me pan mai tata icha meimen kongokenuk kamuyan kak close cage kan korasem palwaram kate mai tang eu cage ei salangong masang awang kate mai sang eu sangan wrong makaitang ko prang ko chan patlong ma te en patiyei ma ten kan kaklang atama kanunya can fix ima puksarang masani can fix your eyes on Jesus me ikalep me chapi o imui kalanganan korusia mepil kochta mepil pang kochta murikan ikaping kiyang coach melel songkan koros ta me uyana ng maur ta me uyana ng maur ikaping kiyang coach masan kan koros makakela kay cha sangacha sampung eu samalar porque mapkat koros makichaw ya kolki o ya peraperanki o Letelet main sang kapran waj ap mona chapan mehkot siyo may men watong ka ilas in scripture may men bang watakong cha pwei may men komuyan ma komuyaman may yang peran kerong ap ayo kanta mau ranach kapil mau kilakap imentang kamu mes melau mak socha men rongasang ya pweki kasyamen kilang masaya punang sela na kiswasa masanan coach karong abu men pakita remuriyay ran watch mes socha lakap kechas cho sa icha men mayang chana sa sangay saw magchakil kilang panalelmej murin sakan tapakola socha measa Orya imay men watong ko prang kakela kakiyan maur me pilipilo mire muyore utang kechanane po icha karapa may bang watakong kechasang nan Ecclesiastes isa kriyaw sangyo kola imawiya ay quiet time ni may sango ibil kapung kiyang ko chaptami men pukata point kriyaw nan irachikichikisu o irachikichikaisaksidu nani suwa masani palwara chay kan pampuralang uya pwela o angina chay la sngok pampuralang ren coach makach kiyang kichay me song koros sochacha me koros pampurala ren coach or kanana uya ta pilipil watch po song charyaw maka uya inang iyang an Sises taka uya iyang an chepel niya mimisang bawaj maka iyang uya koy riyam saulang kan uya Pepe ko way, taga milimar riyam saulang kan kap yang pepe yang riyam saulang kan. Either way, mecar yaw. Anani saksilu masani. Murin mapkat koros mecha yung may paninta. Lam ke coach. O kapayata sa pulmamasan. Pweki ikarapa wach ma aramas kapukpukita. Icha karapa coach akap kata kamuyongay. Kichan lam ki o kapayata sa pulmamasan. Coach pang coaching kati kata chay uya koros menta masuwat tamaw menta mapil me coach ma uya winirir ari riyay kampagapay ko mga samaw ngoy mga saymaw masanan coaching agnong kichameng kapung achamaw ari kalangan kiyang kamui sa pwede mamui ay so makampil yang coach ta po kamuyan yang korong sa pwede coach masanong kicha iyay kapakap mga insaraw men lead imen kosoke masan watch na ewe ukupur cha ew pano kapakap kalanganin komu main sam kap nga marungi ikapung kiyang komu sapol mamu masan mapil propose ikapung kiyang komu ngay saraw makin kawait makin kadwa komu na kaw na batari ewe mongyong main sam sa uyap sampukach koros niyach pakong riyach kan koros masan buka che ongnya o pilong riyay kan koros ikamene na makom makochin masan ni makom pangkochin chachok sa pon mamu masan puen kowe yo poita kom masan ni masan no mesapan soy kalaran wa che yi masan no mepang katengkech ni mui ori yay kapakap nong yong main sam kalangan Mauya atiyat nan sapal mamumasan. Ipaki. Me kom kalib me kaken wiyata. Kom kalib me bangkachin
sawasa, kamu kalima bang kamu charaki, iyay kapakap, pemasan waj and kapatiti. Kamu kalib mesapol mangtu wow, pwoatet, lengan, kapay, mekan koaros, mesakakan kosaya, koaros, mimiremu. Mehkot koaros sa pweiong kami, ni maramuyaj kaun at sangkamor Jesus Christ. Amen. Kalangan ng kupur koaros